Allah Taala'nı estöөнүн артыкчылыгы. Kur'an ayattары. Allah Taala aytat: "Meni estегиле, men da силерди эстейм. Дүнүйө акыретте жардамым жана жакшылыгым силерге болот." Бакара сүрөсү 152-аят. Allah Taala aytat: "Жана экеңдин ысмын эсте, бардык нерседен үзүлүп ага умтул." Музамил сүрөсү 8-аят. Allah Taala aytat: "Көңүл буруулук кыла, Алланы эстөө менен жүрөктөр тынчтык табат." Раат сүрөсү 28-аят. Allah Taala aytat: "Ал эми Алланы эскерүү өтө чоң." Анкабут сүрөсү 45-аят. Allah Taala aytat: "Акылдуулар Алланы турган абалда, отурган жана жан баштаган абалында да эстешет." Ali İmron сүрөсү 191-аят. Allah Taala aytat: "Алланы атаңарды эстегенде эстегиле, балким андан да артыгыраак эстегиле." Бакара сүрөсү 200-аят. Allah Taala aytat: "Эгеңе өз ичиңден, чын жүрөктөн, купуя түрдө үнүңдү катуу чыгарбастан, эртең менен жана кечинде жалбар, корккон абалда эстеген жана Алланы эстөөдө кайдыгерлерден болбогун." Араф сүрөсү 205-аят. Allah Taala aytat: "Сен кандай абалда болсоң да, же Курандан эмнени окусаңар да, силер эмнени кылсаңар да, биз күбө болуп турабыз, силер аны кылып жатканыңар да." Юнус сүрөсү 61-аят. Allah Taala aytat: "Заттуу, мээримдүү, Аллага гана тобокел кыл. Ал сен тахажутка турган учуруңда да көрүп турат. Намаз окугандардын арасында олтуруп турганыңды да көрүп турат. Чындыгында Алла бардык нерсени угуучу, билүүчү." Шуара сүрөсү 217-220-аяттар. Allah Taala aytat: "Ал кайда болсоңор да, силер менен бирге." Хадид сүрөсү 4-аят. Allah Taala aytat: "Эгер ким мээримдүүнү эстөөдөн баш тартса, анда ага шайтанды жандоочу кылып коебуз. Ал анын досу болуп калат. Ал шайтан менен дайыма бирге жүрөт." Зухруф сүрөсү 36-аят. Allah Taala aytat: "Эгер ал, Юнус алейхиссалам, Алланы көп аруулагандардан болбогондо, анда кайра тириле турган, кыямат күнгө чейин балыктын ичинде калмак, балыкка тамак болмок." Юнус алейхиссаламдын дуасы: "Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ золимин." Саффат сүрөсү 143-144-аяттар. Allah Taala aytat: "Ошондуктан кеч киргизип таң атырган убаңарда жана таң атарда Алланы аруулагыла." Рум сүрөсү 17-аят. Allah Taala aytat: "Эй момундар, Алланы көп эстегиле, аны эртели кеч аруулагыла." Аксап сүрөсү 41-42-аяттар. Allah Taala aytat: "Чындыгында Алла пайгамбарга ырайым кылат жана ага периштелер салават айтып турушат. Эй момундар, ага салават жана көп салам айткыла." Аксап сүрөсү 56-аят. Allah Taala aytat: "Такыва элдердин сыпаттары: эгер күнөө кылышса же өз жандарына зулум кылышса, ошол убакытта Алланы эстеп, күнөөлөр үчүн кечирим сурашат. Алладан башка ким күнөөлөрдү кечире алат? Жасаган күнөө иштерин улантышпайт. Алар тооба менен күнөөнүн кечирилүүсүнө ишенишет." Мына ушулардын сыйлары: эгесинен кечирим жана алдынан дарыялар агып турган бейиштер. Ал жерде алар түбөлүккө болушат. Амал кылуучулардын сыйлыктары кандай жакшы. Ali İmron сүрөсү 135-136-аяттар. Allah Taala aytat: "Жана алар кечирим сурап турган абалдарында Алла аларды жазалабайт." Анфал сүрөсү 33-аят. Allah Taala aytat: "Чындыгында эгең билбестен жамандык жасап, андан кийин тооба кылып, иштерин түздөткөндөр тарабында, акыйкатта эгең мындан кийин да кечиримдүү, ырайымдуу." Нахл сүрөсү 119-аят. Allah Taala aytat: "Силер эмнеге Алладан кечирим сурабайсыңар? Мүмкүн силерге ырайым кылынаар" деди.
Naml suresi 46 ayat. Allah Taala aytat: "Ey mo'minlar, Allah'dan emnege geçirim surabaysыңар, balkim siler ırayım kılınarsыңар." Nur suresi 31 ayat. Allah Taala aytat: "Ey imandular, Allah'a çındap toba kılgıla, jürekte günöөнүн kıyalı da kalbasın." Tahrim suresi 8 ayat. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisleri. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhudan rivayat. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem adam balasın kabir azabından arıltuuda Allah Taalaga zikir çaluu amalın basıp öte turgan hiç bir amal yok dedi. Başkaça aytkanda, andan artık amal yok. Kimdir biri Allah Taala'nın yolunda kazat kıluu da jetpeybi dedi. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda güreşүү da, birok bir jagdayda gana eger salgılaşıp jatkan kişi kılıçı sınganga çeyin çabışsa jetişi mümkün. Malmat bulagı Tabarani. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan rivayat. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem aytat: Allah Taala mınday deydi: "Men pendenin maga bolgon oyuna jaraşa muamele jasayım. Al meni estegende, men anı menen birgemin. Eger al meni özünçö içten estese, men da anı özümçö içten esteymin. Eger al meni köpçülükte jamaatda estese, men da anı jakşı periştelerinin jamaatında esteymin. Eger al maga qaray bir garış jakındasa, men aga bir çıkanak jakındaymın. Eger al maga bir çıkanak jakındasa, men aga bir kulaş jakındaymın. Eger al maga basıp gelse, men aga çurkap baramın." Malmat bulağı Bukhari. Düşündürme. Kim solih, jakşı amalları menen kançalık jakındasa aga meni merimim, jardamım oşunçoluk mol bolot degen mani. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan rivayat. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem aytat: Allah Taala mınday deydi: "Pendem meni estep, erin derin kıymıldatkanda, men anı menen bolom." Malmat bulağı İbn Maja. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu aytat: "Bir kişi o Allah'ın elçisi, İslam'dan hükümdörü, çındığın aytkanda ayabay köp. Andıktan men daim karmanıp jüre ala turgan bir amaldı maga aytsanız" dedi. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ını daim estep jür, tilingdi nım garma dedi. Malmat bulağı Tirmizi. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu aytat: Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem menen koştoşuğa az wagt kalganda maga bir nasat geňeş berişin kalap, "O Allah'ın elçisi, Allah Taala'ga en süýkümdi amal kaýsy?" dedim. Allah Taala'ny estegenden tiling nım tartıp turgan malda jan berip ölgönüň dep jogap berdi. Mınday mal kaçan gelet? Zikir çaluga köp köngül burulup, köp alektengende gelet. Malmat bulağı İbn Sina. Düşündürme. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem menen ajragan mezgil Muaz radhiyallahu anhu Yemenge jönöy turgan wak. Abu Darda radhiyallahu anhudan rivayat. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem padişaňardyň aldynda amaldardyň eň jakşysy, eň tazasy, darajaňardy eň biýikke göterүүçü, altyn gümüşdi sadaka bergeniňerden artyk, düşmanyňarga betme-bet çygyp, je siler anın moýnun kıya çap, je al silerden moýnuňardy kıya çapkandan da artyk amalda aytaýynby dedi. Sahabalar oba deşdi. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ını estö, zikir dedi. Malmat bulağı Tirmizi. İbn Abbas radhiyallahu anhudan rivayat. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem aytat: 4 nersi var. Kimge berilgen bolsa aga, bul dünýäniň jana ahiretden jakşylygy berilipdir. Şükür geltirgen jürek, zikir çalgan til, tüýüşük, kıyınçılıktarga sabır kılgan, çıdagan dene, canına, güýösünün, mal mülküne kıyanatlık kılbagan ayal. Malmat bulağı Tabarani. Abu Darda radhiyallahu anhudan rivayat. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem aytdy: Allah Taala jakşylyk menen sadakany öz pendelerine günütünü jadyryp turat. Alardan eň ulugu,
Eң abzeli kimge Allah Taala özün estöge mümkünçülük bergen bolsa. Malmat bulagı Tabarani. Hanzala Usaydi radiyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Menin canım anın kolunda bolgon zatqa ant berem. Egerde siler menin canımda bolgon abalıңarda je Allah'ını estep zikir çalgandağı abalıңarda daim bolsoňor, anda perişteler töşöňörgө gelip joluňardan çygyp koluňarda gysışmak. Birok anday o Hanzala seyrek bolot dep 3 jolu gaýtalady. Başgaça aýtkanda daima bola berbeýt. Ahwalga jaraşa özgörüp durat degen many." Malmat bulagı Muslim. Muaz bin Jabbal radiyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beýiş turgundary Allah'ny eskerbey, zikir çalbay ötkürgön mezgilderinden başka hiç nersege ökünüşbeyt dedi. Malmat bulagı Tabarani. Sahil bin Hunayf radiyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jyýyndardyn akysyn saktagla Allah'ny göbestegile dedi. Malmat bulagı Tabarani. Uqba bin Amir radiyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Qaysı bir atçan saparında Allah'ın estөө menen gana alektense, anı bir perişte jandap jüröt. Al emi kim ır jana oşol siýakty nerse menen alektense, anı şaytan jandap jüröt." Malmat bulagı Tabarani. Abu Musa radiyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ını estegen adam menen estebegen adam tiriw adam menen ölük adam siýakty dedi. Dağı bir rivayatta Allah eskerilgen üy menen Allah eskerilbegen üy tiriw menen ölük siýakty dep gelgen. Malumat bulagı Buhari. Muaz radiyallahu anhudan rivayat. Bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah jolunda sıylığı en köp güreş qaysı dep suradı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala köp eskerilgen güreş dep jogap berdi. Al kişi oroza tutkandardyň gimisi köp soğuk alat dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ını göbestep oroza tutkan dep jogap berdi. Anan namaz, zeket, ajylyk jana sadaka jönde suradı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anın bardyk surosuna Allah'ını göbestegen amaldan sobu köp dep aýtdy. Abu Bakr radiyallahu anhu Umar radiyallahu anhuga: "Ey Hafsanyň atasy, zikirçiler jakşylykdan baryn alıp getişipdir go" degende, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Tuğra aýtasyň" dedi. Malumat bulagı Ahmad. Düşündirme. Abu Hafs Umar radiyallahu anhu'nun lakaby. Abu Hurayra radiyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Mufarritler aldıga ozup ketişdi" dedi. Sahabalar: "O Allah'ın elçisi, alar kimdir?" deşti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Allah'ını daim estegenler, zikirge katı verilgenler. Allah'ını estö alardın tüýşügün joyot, getiret. Kıyamat günü alar jengil jelpi gelişet." Malumat bulagı Tirmizi. Abu Musa radiyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Eger akçalı bir adam akçasyn taratıp jatsa, başga bir adam Allah'ını estö, zikir menen alektenip jatsa, zikir kılgan adam jakşyrak." Malumat bulagı Tabarani. Abu Hurayra radiyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köp zikir kılgan adam 200'lükden alys bolot dedi. Malumat bulagı Tabarani. Abu Said Hudri radiyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Bul dünýede köpdügen adamlar bar, jyly jumşak töşökde Allah'ını esteşet, zikir kılışat. Allah Taala'lardy beýişden eň jogorky darajasyna girgizet." Malumat bulagı Abu Ya'la. Jabir bin Samura radiyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bagymdat namazdan gün toluk çykkan malga çeyin 2 butun qayçylaştyryp maldaş dokunup olturçele. Malumat bulagı Abu Dawud. Anas bin Malik radiyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy:
Maga bagımdat namazından giyin gün çıkkanga çeyin Allah'ını estegenler menen birge olturu İsmail aleyhissalamdın urpağınan 4 kuldu azat kılgandan jakşırak. Oşonda ele asır namazından giyin gün batkanga çeyin Allah'ını estegenler menen birge olturu İsmail aleyhissalamdın urpağınan 4 kuldu azat kılgandan jakşırak. Malumat bulağı Abu Davud. Düşündürme. İsmail aleyhissalamdın urpağınan degeni alar Arapların içinen sıy urmatqa eye bolgon jana ayabay bağlanışkan Araptardın eň jakşylary tüzüktörü oşol sanalgan. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan rivayat. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem aytat: Allah'ını zikir menen alek bolgon adamdardy izdep jol gezgen perişteler bar. Alar oşondoy adamdardy jolukturganda bir-birini çakırıp, zikir çalıp jatkandary kanattary menen gurçap alıp, birinin üstüne biri çıkıp asmanga çeyin götürülüşet. Allah Taala barın bilip tursa da, adamlar jönündö alar emne kılıp jatışat dep surayt. Saga tasbih, tahlil aytıp, seni maktap jana uluktap jatışat deşet. Tasbih degen bu subhanallah dep aytu, tahlil bu la ilaha illallah dep aytu. Emne alar meni görüşüptürbü dep surayt Allah Taala. Jok, görüşkön emes deşet perişteler. Allah Taala meni görüşkönde kanday awalda boluşmak deyt surolu. Anda alar mından da köp ibadat kılıuga, mından da köp tasbih makto aytuga tırışmak deşet. Allah Taala alar menden emneni surap jatışat deyt. Alar beýişti suraşat deşet. Alar emne beýişti görüşüptürbü deyt. Perişteler jok görüşkön emes dep jop berişet. Beýişti görüşkönde kanday awalda boluşmak deyt Allah Taala. Perişteler bolsa andalardın beýişke jetүү ümittilegi, arzulary mından dagy katu güçömök dep jop berişet. Allah Taala emneden saktanuunu kalaşat dep surayt. Perişteler tozokton deşet. Alar emne tozoktu görüşüptürbü deyt. Perişteler jok görüşkön emes deşet. Aýger görüşkönde kanday awalda boluşmak deyt. Perişteler andalar kutuluuga, aman galuuga mından da köp hareket jasaşmak deşet. Oşonda Allah Taala mınday deyt: Men alardy geçirdim. Siler köbe bolgula, göbösüňer. Bir perişte: O Allah, al jyýynga bir adam başga iş menen barat öle kapsyndan koşulup kalgan deyt. Allah Taala boluşunday bir berekeli jyýyn anda katyşkandyn bary bagtysyz bolboýt dep aytat. Malmat bulagy Buhari. Anas radhiyallahu anhudan rivayat. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem aytat: Allah Taalaga zikir çalgandardy izdep jürgen perişteler bar. Alar zikir çöýrüsün tabışkanda al jerde kurçap, orup alışat. Anan ızattu Allah Taalaga bir elçi jiberişet. Al barıp periştelerin atynan: O Rabbimiz, biz senin jakşylygyňda, Kur'an'da, iman, İslam'dın uluktuğun aytıp, kitebingde okup, Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellemga salavat joldup, düýnü ahiretden jakşylygyn suragan pendeleriňdi geziktirdik deyt. Allah Taala alardy menin ıraýmym menen kurçagla deyt. Elçi: O Rabbimiz, alardın içinde bir günökör pende var deyt. Allah Taala alardın barın menin ıraýmyma bölegüle. Sebebi buluşunday bir berekeli jyýyn, berekeli çöýrü, anda katyşkandyn bary Allah'nın ıraýmynan kurgalbayt deyt. Malumat bulagy Bazzar. Anas radhiyallahu anhudan rivayat. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem aytat: Adamlar Allah'a zikir çaluga jynalyşsa, alardyn maksаты Allah'nın razyçylygyn gana tabu bolsa, asmanda perişteler: O adamlar, geçirilgen günöňür jakşy işke almaşylgan awalda orduňardan turgula dep jar ýagylşat. Malmat bulagy Ahmad. Abu Hurayra menen Abu Said radhiyallahu anhu Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem kaýsy adamlar zikir çaluga oltursa, alardy perişteler kurçap alışatda, ıraýymga bölüşet. Anan alarga sakina, beýpildik, tınçlyk düşet. Allah Taala alardy periştelerden aldynda eskeret dep aýtkanyna gübölüge düşet. Malmat bulagy Muslim.
Abu Darda radhiyallohu anhudan rivayat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytat: Allah Taala qiyomat kuni bir top adamlardan yüzlerin nurdu kılıp tiriltet. Alar bermetten jasalgan minbarlarda olturuşat. Başka adamlar alardı görüp suqtanışat. Alar payg'ambarlar da, şehitler de bolboyt. Bir biduin tizesine götörülüp, alar tuuralı payg'ambar sallallahu aleyhi vesselam'dan genenirek aytıp berüsün surandı. Payg'ambar sallallahu aleyhi vesselam alar ağır gaysı üybülödön, ağır gaysı jerden gelişet. Birok bari bir jerge Allah'a bolgon süyü üçün, Allah'ını estö üçün çoğuluşat, dep aytdı. Malumat bulağı Tabarani. Amr bin Abasa radhiyallohu anhudan rivayat. Men payg'ambar sallallahu aleyhi vesselam'dan mınday dep aytkanyn uktum. Yrayım duunun oň jagynda, anın eki jagı teň oň adamlar bolot. Alar payg'ambarlar da emes, şehitler da emes. Alardın yüzleri jarkırap janyp, aylanadagylарды özüne tartıp durat. Alardın Allah'a jakyndygy, darajalarynın uluktuğu payg'ambarlarda jana şehitlerdi suqtandyrat. O Allah'nın elçisi, alar kimdir dep biri suroo uzatdy. Payg'ambar sallallahu aleyhi vesselam alar üy-jay, qoro, üy-bülö jakyndaryn taştap, Allah'ını estö üçün jynalışkandar. Kurma jegen adam kurmanın şagınan eň jakşysyn tandap jegendey, alar dagı Allah'ını maktoğdu, sözdürdün eň jakşysyn tandaşat. Malumat bulağı Tabarani. Düşündürme, ırayım duunun oň jagı degeni, alarga özgöçölönüp berilgen Allah'nın darajası. Eki jagı teň oň degeni, Allah Taala'nın zatına jakşylyk gana tatykdy. Payg'ambarlar jana şehitlerge alardan göp daraja berilse da, tigilerge özgöçö daraja berilgenine suqtanışat. Abdurrahman bin Sahil bin Hunayf radhiyallohu anhudan rivayat. Taňda jana geçinde, Hudaýynyň ırazylygyny eňsep, jalbargandar menen çoğu özüňde birge boluga sabır kıl degen ayat düşkünde, Payg'ambar sallallahu aleyhi vesselam üýünde bolçu. Bul höküm tüşdi. Payg'ambar sallallahu aleyhi vesselam ordunan turup, oşondoy adamdardy izdep jönödü. Anan zikir kılıp jatkan bir tow adamdardy tapdy. Alardın köpçülügi jüdögön, geýbiriniň çaştary uýpalangan, aýabay ösüp ketken, terleri katıp kalgan, bir giyimçen, denelerinin ıldıy jaktary gana kezdeme menen jabılgan adamlar ele. Payg'ambar sallallahu aleyhi vesselam alarga jakyn basyp barıp, alar menen oturdu. Menin ümmetimde uşunday adamdardy jaratyp, alar menen çoğu olturganga maga öküm bergen Allah'a alkış maktolar bolsun dep aytdy. Malumat bulağı Tabarani. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu aytat: Men o Allah'nın elçisi, zikir çöýresünün sıylığı emne dep suradym. Payg'ambar sallallahu aleyhi vesselam, zikir çöýresünün sıylığı 5 bolot. 5 bolot dep jogap berdi. Malumat bulağı Ahmad. Abu Said Hudri radhiyallohu anhudan rivayat. Payg'ambar sallallahu aleyhi vesselam aytat: Kıyamat günü Allah Taala urmatsydy neleri kimder ekenin toptolgondur bilebi deyt. O Allah'nın elçisi, alar kimdir bolşat dep suraşdy sahabalar. Payg'ambar sallallahu aleyhi vesselam, meçitlerde zikir çöýresinde olturgan adamlar dep jogap berdi. Malumat bulağı Ahmad. Anas bin Malik radhiyallohu anhudan rivayat. Payg'ambar sallallahu aleyhi vesselam aytat: 5 bakçaların aralap ötsüňür, damdap otto ötkülü. Sahabalar 5 bakçalary degendin manysy emne dep suraşdy. Payg'ambar sallallahu aleyhi vesselam, zikir jyýyndary dep jogap berdi. Malumat bulağı Tirmizi. Muaviya radhiyallohu anhudan rivayat. Bir jolu Payg'ambar sallallahu aleyhi vesselam sahabalardan bir towuna barıp, "Siler bul jerde emne kılıp oturasyňar?" dep surady. Alar, "Biz Allah'a zikir çalıp, bizge İslam baylygyn bergeni üçün, eň jogorku merimdiligi üçün Allah'ny daňtap, aruulap jatabız" deşdi. Payg'ambar sallallahu aleyhi vesselam, "Bul jerde eger oşon üçün gana olturgan bolsoňar, Allah'a ant bergile" dedi. Alar, "Allah'a ant berebiz. Biz oşon üçün gana olturabız" deşdi. Payg'ambar sallallahu aleyhi vesselam mınday dedi: "Men silerden ant talap kılgandygym işenbeslikden emes,
Бирок Жабраил алейхиссалам азыр эле Алла силер жөнүндө периштелеринин астында сыймыктанып жатат деген кабарды мага айтып келди. Маалымат булагы Муслим. Абу Разин разияллаху анху айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сага дүйнөнүн жана акыреттин жакшылыгына жеткире турган диндин негизги нерсесин айтайынбы? Зикир чөйрөсүн бекем карма. Жалгыз калган кезиңде мүмкүнчүлүгүң болушунча Алланы эскерип, тилиңди кыймылдат, деди. Маалымат булагы Байхаки. Ибн Аббас разияллаху анху айтат: Бирөө: "О Алланын элчиси, достордун, жолдоштордун эң жакшысы ким?" деп сурады. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Аны көрүү, Алланы эске салса, анын сөзү, амалыңды күчөтсө, анын амалы, акыретти эскертип турса, мына ошол эң жакшы дос" деп жооп берди. Маалымат булагы Абу Яла. Анас бин Малик разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Кимде-ким зикир чалып жатып, Алладан коркконунан көздөрүнө жаш толуп, жерге тамса, Алла Таала аны кыямат күнү азаптабайт. Маалымат булагы Хаким. Абу Умама радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Алла Таалага эки тамчы менен эки тактан, изден сүйкүмдүүрөөк эч нерсе жок. Эки тамчы Алладан корккондуктан тамган жаш, Алланын жолунда тамган кан, ал эми эки так Алла жолунда алган так. Мисалы, жаракат, чаң, Алланын парздарын аткарып жаткандагы так, сажда кылгандан калган так, из. Маалымат булагы Тирмизи. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Алланын ырайым көлөкөсүнөн башка көлөкө жок болгон күнү, төмөнкү 7 түрдүү адам Алланын ырайым көлөкөсүндө болушат. Алар: биринчиси адилеттүү башчы, экинчиси жаштыгынан Аллага ибадат кылган жигит, үчүнчүсү жүрөгү мечит менен байланган адам, төртүнчүсү Алланын ыраазычылыгы үчүн бири-бирин сүйүп жолуккан жана коштошкон эки адам, бешинчиси атактуу жана сулуу аял азгырганда мен Алладан корком деп жаман ишке жол бербеген адам, алтынчысы оң колу берген садаканы сол колуна билдирбеген адам, жетинчиси жалгыз Алланы эскерип олтурганда көзүнө жаш алган адам. Маалымат булагы Бухари. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Эл жыйынга толгондо Алланы зикир кылбай, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга салават айтышпаса, кыямат күнү ошол жыйын аябай өкүнүп калыштарына себеп болуп калат. Алла Таала кааласа азаптайт, кааласа кечирет. Маалымат булагы Тирмизи. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Ким Алланын зикри болбогон жыйынга катышса, ошол жыйын кийин өкүнүч алып келет. Ал эми ким Алланы эскербей туруп жатса, ага да өкүнүч болот. Маалымат булагы Абу Дауд. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Кайсы коом жыйынга чогулушуп, Алланы эскербей Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга салават айтышпаса, башка жакшылыктары менен бейишке киришсе дагы, ошол жыйын кыямат күнү өкүнүчкө дуушар кылат. Маалымат булагы Ибну Хиббан. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Алланын зикри кылынбаган жыйындан турган адамдар өлүк эшектин үстүнөн турган адам сыяктуу, ошол жыйын утулушка, жоготууга алып келет. Маалымат булагы Абу Дауд. Түшүндүрмө: утулушка, жоготууга алып келет дегени, ал жыйында пайдасыз гана сөздөр айтылып, жаза алууга себеп болуп калышы ыктымал. Ал эми Алланы эстесе, ал бейишке кирүүгө себеп болот. Саад разияллаху анху айтат: Биз Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын алдында отурганда, силердин кимиңер күн сайын 1000 сыйлык ала алат, деди. Ошол жерде олтургандардын бири: 1000 сыйлыкты ким ала алсын, деди. Таңдана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 100 жолу Субханаллах деп айтканга,
1000 sıylık жазылат жана аны 1000 күнөөсү кечирилет dedi. Маалымат булагы Муслим. Нуман бин Башир радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Алла Таалага кылган зикриңер, Субханаллах, ла илаха иллаллаху, алхамдулиллахи, арштын төрт тарабын айланып, арынын кыжылдаганындай үн чыгарышат. Алла Таалага зикир кылган адам жөнүндө эскертип турушат. Аллага силер жөнүндө дайыма эскертип турганын каалайсыңарбы? Маалымат булагы Ибну Мажа. Юсайра радиаллаху анхадан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге айтты: Силер Субханаллах, ла илаха иллаллах, Субханаллахи маликил куддусту айтып жүрүүнү бекем туткула. Манжаларыңар менен эсептегиле. Анткени манжаларыңар суралат, аларга тил бүтөт. Алланын зикиринен бейкапар калбагыла. Антсеңер анын мээриминен кургаласыңар. Маалымат булагы Тирмизи. Абдулла ибн Амр радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Ким Субханаллахи ва бихамдихи десе, ага бейиште бир курма дарагы эгилет. Маалымат булагы Баззар. Абу Зар радиаллаху анху айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан кайсы сөз жакшы деп сурадым. Ал мындай деди: Алла Таала периштелерине, пенделерине тандаган сөзү Субханаллахи ва бихамдихи. Маалымат булагы Муслим. Абу Талха радиаллаху анху айтты: Ким ла илаха иллаллах десе бейишке кирет, же бейиш важип болот. Ким Субханаллахи ва бихамдихи деп 100 жолу айтса, Алла Таала ага 1,024,000 сыйлык, жакшылык жазат. Сахабалар: О Аллахтын элчиси, мындай болсо, кыямат күнү эч кимибиз өкүнбөйт экенбиз дешти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: Жок, кээ бириңер аябай көп өлчөмдөгү сооп менен келет. Аны тоого койсо, тоону басып калат. Бирок ал Алла Тааланын жакшылыктарынын алдында түгөнүп калат. Анан Алла Таала өзүнүн ырайымы менен каалаганына жардам берип, өкүнүштөн сактайт. Маалымат булагы Хаким. Абу Зар радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таалага эң сүйкүмдүү болгон сөздү айтайынбы деди. Мен: О Алланын элчиси, айтыңыз дедим. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: Алла Таалага сүйкүмдүү болгон сөз Субханаллахи ва бихамдихи деди. Башка риваятта Субхана Робби ва бихамдихи деп келет. Маалымат булагы Муслим. Джабир радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Субханаллахил азим ва бихамдихи десе, ага бейиште бир курма дарагы эгилет. Маалымат булагы Тирмизи. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Ырайымдууга сүйкүмдүү, тилге жеңил, таразада оор, салмактуу болгон эки келиме бар. Субханаллахи ва бихамдихи жана Субханаллахил азим. Маалымат булагы Бухари. Сафия разияллаху анха айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мага келгенде, алдымда 4000 курманын даны бар эле. Мен алар менен таспих тартып олтурганмын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: Эй баланчанын кызы, Сафия, бул эмне деп сурады. Таспих деп жооп бердим. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: Азыр мен сенин жаныңда туруп, мындан көп таспих тартып салдым деди. Мага үйрөтүңүзчү дедим. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: Субханаллахи адада ма халака мин шайин деп айт деди. Кыргызча котормосу: Алла Таала канча нерсе жараткан болсо, ошончо сандагы алкыш мактоолор болсун. Ошончо сандагы алкыш мактоолорду айтам деген маани. Маалымат булагы Хаким. Жувайрия радиаллаху анхадан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менин алдымдан багымдат намазын окуп чыгып баратканда, мен намаз окуган жайымда отурат элем. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайра күн чыккан маалда келди. А мен отурган жеримден тура эле келем. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: Жанагы ойдон ушул жерде отурасыңбы деп сурады. Мен: Ооба деп жооп бердим. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты:
men senin aldыңдан кеткенде 4 kelimeni 3 жолудан айттым. Егер аны сенин таңдан берки айткан келмелериң менен салыштырсак, ал басымдуулук кылат. Ал келмелер Субханаллахи ва бихамдихи, адада халики ва ризо нафсихи ва зината аршихи ва мидада калиматихи. Кыргызча котормосу Алла Тааланы анын макулуктарынын санынча, ыраазылыгынча, аршынын салмагынча, анын келмесин жазуучу сыялардын санынча аруулайм. Маалымат булагы Муслим. Саид бин Абу Ваккас радиаллаху анху айтат: мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен бир аялдын алдына келгенде, анын алдында курманын дандары же кичинекей таштар бар эле. Ал аял алар менен таспих тартат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сага мындан жеңилирээк жана абзелирээк келмени айтайынбы? Subhanallah adada ma khalaqa fis sama wa subhanallah adada ma khalaqa fil ardi wa subhanallah adada ma khalaqa bayna zalika wa subhanallah adada ma huwa khaliqun. Allahu akbar, alhamdulillah jana la havla wa la quwwata illa billahi kelimeleri. Alardın ar birinin akırına adada ma khalaqa fis samai ve adada ma khalaqa fil arzi ve adada ma bayna zalika ve adada ma huwa khaliqun sözü koşulgan avalda. Kırgızça kotormosu Allah'ını asman menen jerdegi jana ekönün ortosundagı oşondoy ele emi jarala turgan makuluktardın esebinçe uluktayım. Malmat bulagı Abu Davud. Abu Umama Bahili raziyallahu anhu aytat: men eki ernimdi kıymıldatıp oturganımda, Paygambar sallallahu aleyhi vasallam gelip, emnege erningdi kıymıldatıp oturasın dedi. Men, o Allah'ın elçisi, Allah'a zikir çalıp jatam dedim. Paygambar sallallahu aleyhi vasallam, men saga bir kelimeni aytam, sen anı aytsan, günü tünü kılgan zikirin ağa jetpeyt. Al, elhamdülillahi adada ma ahsu kitabuhu velhamdülillahi adada ma fi kitabihi velhamdülillahi adada ma ahsu haluku velhamdülillahi milla ma fi haliki velhamdülillahi milla semavatihi ve ardihi velhamdülillahi adada kulli şeyin velhamdülillahi ala kulli şeyin. Uşuğa okşatıp Subhanallahi Allahu akbar daytasın dedi. Malumat bulağı Tabarani. İbn Abbas radiyallahu anhudan rivayat. Paygambar sallallahu aleyhi vasallam beyişke çakırılgandardın en birinçileri жақшы avalda da jaman, kıyın avalda da Allah'a şükür aytkandar dedi. Malumat bulağı Hakim. Anas bin Malik radiyallahu anhudan rivayat. Paygambar sallallahu aleyhi vasallam aytat: albatta Allah Taala bir jutum nerse jep je bir urtam su içkenden keyin Allah'a maktoo şükür aytkan pendeden razı bolot. Malumat bulağı Muslim. Muaz bin Jabal radiyallahu anhu aytat: men Paygambar sallallahu aleyhi vasallamdan mınday dep aytıp jatkanын uktum. Eki kelime var. Biri arşka çeyin toz kolsuz bara beret. A ekinçisi asman jerden ortosun nur menen sıyrıqa tolturat. Al kelimeler La ilahe illallahu jana Allahu akbar. Malumat bulağı Tabarani. Banu Sulaym qowmundan bir sahaba aytat: Paygambar sallallahu aleyhi vasallam tömönkü kelimelerde menin kolumda je özünün kolunda sanadığı bilbeyim aytormunday dedi. Subhanallah tarazanın jarımın soğupqa tolturat. Elhamdülillah tarazanın barın soğupqa tolturat. Allahu akbar asman menen jerden ortosun soğupqa tolturat. Malumat bulağı Tirmizi. Said radiyallahu anhudan rivayat. Paygambar sallallahu aleyhi vasallam beyiştin eşikterinden bir eşikte aytayınbı dedi. Men, ova aytыңыз Allah'ın elçisi dedim. Paygambar sallallahu aleyhi vasallam La havle ve la kuvvete illa billah dedi. Malumat bulağı Hakim. Abu Ayyub Ansari radiyallahu anhudan rivayat. Paygambar sallallahu aleyhi vasallam aytat: Miraj keçesinde İbrahim aleyhissalamdın canından ötüp baratkanda
"O Jabroil, senin janыңдағы kim?" dep surады. Jabroil, "Muhammad" dep жооп berdi. İbrahim aleyhissalam, "Ümmetüňe beýiş bakçaların tigüge buyur, sebebi anın toprağı, kelki, taza jer, jerigenen" dedi. "Beýiştiň göçötleri emne?" dep surady. Al, "La havla ve la kuvvete illa billahi" dep жооп berdi. Malumat bulagy Ahmad. Samura bin Jundub raziyallahu anhudan rivayat. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem aytat: Allah Taalaga en süýkümdi kelime törtö: Subhanallah, elhamdülillah, la ilaha illallah, jana Allahu akbar. Kanday tartipde kalasaňar ayta berseň bolat. Dagy bir riwayatda uşul 4 kelime Kur'andan keyinkele en abzel kelimeler, Kur'andan sözleri dep kelgen. Malumat bulagy Muslim. Abu Hurayra radiyallahu anhudan rivayat. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem aytat: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu akbar dep aytu men üçün gün tigen nerselerden artyk. Sebebi kelimenin sobu daima bolu öret, al emi düýnö jana andagy nerseler tügenöt. Malumat bulagy Muslim. Abu Salama radiyallahu anhu aytat: Men Paygambar sallallahu aleyhi ve sellemden mınday dep aytganyn uktum. 5 nerse tarazada kanday salmaktu. Alar Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber jana çarçap kalgan perzentke sabır kıluu. Malumat bulagy Hakim. İbn Umar radiyallahu anhu aytat: Men Paygambar sallallahu aleyhi ve sellemden mınday dep aytganyn uktum. Kim Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu akbar dese ar bir tamgasına 10 jakşylyk жазылат. Malumat bulagy Tabarani. Ummu Hani radiyallahu anha aytat: Bir günü Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem maga geldi. Men o Allah'nın elçisi, men gartaydım, alım getdi. Maga men olturup kıla turgan bir amal aytыңыз dedim. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem Subhanallah'ta 100 jol aytыңыз. Al İsmail aleyhissalamdın urpağınan 100 kuldu azat kılgan menen barabar. Elhamdülillah'ta 100 jol aytыңыз. Al Allah Taala'nın joluna jabdılgan 100 attı bergen menen barabar. Allahu akbar'da 100 jol aytыңыз. Al kurbandyk çaluga belgilengen kabul bolgon 100 tönü kurmandykka çalgan menen barabar. La ilahe illallah'ta 100 jol aytыңыз. Anın sobu asman menen jerdi tolturat. Bulardy aytgan günü sizge amaly jagынан teň gele turgan hiç kim bolboýt. Birok siz kılgan nerseni kılgan gana adam teň gele alat. Dagy bir riwayatda mınday: Ummu Hani raziyallahu anha: O Allah'ın elçisi, men qardım, sööktörüm alsız bolup kaldı. Oşonduktan meni beýişke kirgize turgan amal aytыңыз deyt. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem: Ayabay jakşı sura berdiňiz. Allahu akbar'da 100 jol aytыңыз. Al kurmandykka belgilengen 100 tönü Allah'nın üýünde Kabada soýgondan jakşyrak. La ilahe illallah'tu 100 jol aytыңыз. Al asman menen jerdi orop turgan nerselerden jakşyrak. Siz aytgan günde amaly jagынан sizge teňdeş hiç kim bolboýt. Bolgonu eger bir adam siz aytgandy aytsa, oşol adam teň gelişi mümkün. Dagy bir riwayatda mınday: La ilahe illallah'tu oku. Bol bir da gününü galtyrbayt. Buga okşoş bir dagy amal jok. Malumat bulagy Ibn Maja. Abu Hurayra radiyallahu anhudan riwayat. Men köçöt tigip jatganymda Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem menin janymdan ötüp baratyp: Ey Abu Hurayra, emne tigip jatasyň? dep surap kaldı. Men köçöt tigip jatam dedim. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem: Saga mından da jakşı köçöttördi aytaýynby dedi. Aytyňız dedim. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu akbar dep ayt. Bul kelimenin ar bir sözünü beýişde bir bak tigilet dedi. Malumat bulagy Ibn Maja. Abu Hurayra radiyallahu anhu aytat: Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem bizdin aldybızga gelip
kalkanыңарды algıla dedi. O Allah'ın elçisi, bizge düşman gele jatabı dedik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, tozoktan saktanуу üçün kalkanыңарды algıla. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi degile. Bul kelime kıyamet günü aytkan kişinin aldında, artında, oң jana sol tarabında jüröt. Anın soğubu tüölüktü. Malmat bulağı Tabarani. Düşündürmü? Bul kelimelerde aytkan kişinin aldında, artında degeni kıyamet günü kolduğu görsetet. Oң jana sol tarabında jüröt degeni azaptan saktayt. Anas raziyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Albatta subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu akbar kelimesi günölörde jalbıraqtar daraqtan küylüp düşkönдөй düşüröt. Malumat bulağı Ahmad. İmran bin Husayn radiyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem silerden kimiңер gün sayın Uhud toğsunday amal kılalat dedi. Sahabalar, o Allah'ın elçisi, Uhud toğsunday amaldı, gün sayın kim kıla almak ile deşti. Ar kimiңер kıla alasыңар dedi. Sahabalar, o Allah'ın elçisi, al kanday amaldar dep suraştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Subhanallahi kelmesi Uhud toğsunan çoğ, Elhamdülillah kelmesi Uhud toğsunan çoğ, La ilahe illallah kelimesi Uhud toğsunan çoğ, Allahu Ekber kelimesi Uhud toğsunan çoğ dedi. Malumat bulağı Tabarani. Abu Hurayra radiyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyiştin bakçaların aralap baratıp, dağım tatıp, ottop ötkülö dedi. Men o Allah'ın elçisi beyiştin bakçaları emne dep suradım. Al meçitler dep жооп berdi. Men o Allah'ın elçisi dağım tatıp ottop ötkülö degeniniz kanday manide dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber kelimesini ayt degenim dep жооп berdi. Malumat bulağı Tirmizi. Abu Hurayra jana Abu Said radiyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Allah Taala özünün sözünün 4 sözdü tandadı. Alar Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Kim Subhanallah dese, ağa 20 sop jakşılık жазылып, 20 günösü geçirilet. Allahu ekber, la ilahe illallahu degenge dağı oşondoy sop жазылат. Agim elhamdülillahi rabbil alamin di çın jürökten aytsa, ağa 30 sop jakşılık жазылат jana 30 günösü geçirilet. Malumat bulağı Nasai. Abu Said Hudri radiyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Al-Baqiyatu as-Salihat'ı göv aytkıla dedi. Biri o Allah'ın elçisi, al kaysı dep suradı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, al din negizi dedi. Al kanday dep suradı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu Ekber, la ilahe illallah, subhanallahi, velhamdülillahi, la havle ve la kuvvete illa billahini aytu dep жооп berdi. Malumat bulağı Hakim. Abu Darda radiyallahu anhudan rivayat. Mağa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahti ayt dedi. Alar solih, jakşı, tübölüktü, küzündü daraktardan jalbıraqtar küylüp düşkönдөй, alar arqılı günölөр dağı oşentip düşüşöt. Alar beyiştin bir qaznasынан. Malumat bulağı Tabarani. Abdullah bin Amr radiyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Jer üstünde kim la ilahe illallahu vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi dese, anın günösü dengizdin göbөгünдөй köp bolsa da sözsüz geçirilet. Dağ bir rivayatta Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu sözü da koşulup aytılgan. Malumat bulağı Tirmizi.
Abu Hurayra radhiyallohu anhu Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың мындай деп айтқанын айтады. Ким субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла илаха иллаллаху валлаху акбар ва ла хавла ва ла куввата илля биллахи десе, Алла Таала пендем башиди жана өзүн мага тапшырды дейт. Маалымат булагы Хаким. Абу Саид менен Абу Хурайра разияллаху анхудан Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул айткан сөзүнө күбөлүк беришет. Ким ла илаха иллаллах валлаху акбар, Алла Таала жалгыз, ал улук десе, Роббиси анын сөзүн тастыктап, ла илаха илля ана ва ана акбар, менден башка кудай жок, мен улукмун дейт. Пенде ла илаха иллаллах вахдаху, Алладан башка кудай жок, ал жалгыз десе, Алла Таала ла илаха илля анна ва ана вахди, маниси менден башка кудай жок, мен жалгызмын дейт. Пенде ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лаху, маниси Алладан башка кудай жок, ал жалгыз, шериги жок десе, Алла Таала ла илаха илля анна вахди ла шарика ли, маниси менден башка кудай жок, мен жалгызмын, шеригим жок дейт. Пенде ла илаха иллаллаху лахул мулку ва лахул хамду, маниси Алладан башка кудай жок, падышалык жана мактоо ага гана таандык десе, Алла Таала ла илаха илля ана лиял мулку ва лиял хамду, маниси менден башка кудай жок, падышалык меники, бардык мактоолор мага жарашат дейт. Пенде ла илаха иллаллаху ва ла хавла ва ла куввата илля биллах, маниси Алладан башка кудай жок, күнөөдөн сактанууга, жакшылык кылууга мүмкүнчүлүк Алланын кудурети аркылуу гана болот десе, Алла Таала ла илаха илля ана ва ла хавла ва ла куввата илля би, маниси менден башка кудай жок, жакшылык кылуу мүмкүнчүлүгү менин кудуретим аркылуу гана болот дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким төшөктө ооруп жатып төмөнкү келимелерди айтып өлсө, тозоктун дамын татпайт. لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا أنا وأنا أكبر لا إله إلا الله وحده لا إله إلا أنا وأنا وحدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بالله إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Маалымат булагы Тирмизи. Якуб бин Асим рахматуллаху алейхи эки сахабадан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан уккандарын уктум дейт. Кайсы пенде ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лаху лахул мулку ва лахул хамду ва хува ала кулли шайин кадир келимесин чын дили менен тастыктап айтса, ага асмандын эшиктери ачылат. Алла Таала мээримдүү назар салат. Ал эми Алланын назары түшкөн пенде эмне сураса ага сөзсүз берилет. Маалымат булагы Насаи. Абдулла бин Амр радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: эң жакшы дуа Арафат күнүндөгү дуа. Мен жана менден мурдагы пайгамбарлардын эң жакшы сөзү ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лаху лахул мулку ва лахул хамду ва хува ала кулли шайин кадир болот. Маалымат булагы Тирмизи. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: ким мага бир жолу салават айтса, Алла Таала ага 10 мээримин түшүрөт жана 10 жакшылык жазат. Маалымат булагы Тирмизи. Умайр Ансари радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: үммөтүмдөн ким мага чын жүрөгүнөн салават айтса, Алла Таала ага 10 мээримин түшүрөт, 10 даражага көтөрөт, 10 сыйлык, жакшылык жазып, 10 күнөөсүн кечирет. Маалымат булагы Насаи.
Abu Umama radhiyallohu anhudan rivayat. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Жума күндөрү мага салават көп айткыла. Чындыгында жума күндөрү үммөтүмдүн салаваты мага жетип турат. Салаватты көбүрөөк айтканыңар кыямат күнү мага жакыныраак болот." Маалымат булагы Байхаки. Анас радhiyallohu анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Жума күндөрү мага салават көп айткыла. Себеби Жабраил алейхиссалам Роббисинин алдынан мага азыр мындай кабар алып келди. Алла Таала жер жүзүндө сага бир ирет гана салават айткан, анан мен жана периштелерим ага 10 жолу кечирим дуасын айтпай койгон бир дагы мусулман жок" дептир. Маалымат булагы Табарани. Абдулла ибн Масуд радhiyallohu анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Кыямат күнү мага эң жакын адам, мага салават көп айткан адам." Маалымат булагы Тирмизи. Каб радhiyallohu анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам түндүн акыркы бөлүгүндө тахажжудка туруп: "Эй адамдар, Алланы эстегиле, Алланы эстегиле, титиретүүчү келди." Сурнайдын биринчи тартылышы болду. Анын артынан Сурнайдын экинчи тартылышы келет. "Мына өлүм, коркунуч салган өлүм келди" деди. Анан Убай бин Каб: "Алланын элчиси, чындыгында мен сизге салават айтканды көбөйтүүнү каалап турам. Чалып жаткан зикиримден салаватка канча убакыт бөлсөм болот" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Канча кааласаң" деди. "О Алланын элчиси, 4/1 деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Каалаганыңча, эгер көбөйтсөң андан да жакшы болот" деди. "Жарымысын" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Канча кааласаң, эгер көбөйтсөң андан да дурус болот" деди. "3/2 деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Канча кааласаң, эгер андан да көбөйтсөң сага эле жакшы болот" деди. "Бардык убагымды салаватка бөлөм" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Эгер андай кылсаң, Алла Таала бардык түйшүгүңдү кетирет жана бардык күнөөлөрүңдү кечирет." Маалымат булагы Тирмизи. Түшүндүрмө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдар акыреттен бейкапар болуп калбасын деп, кыяматтын жакындыгы менен коркуткан. Каб бин Уджра радhiyallohu анхудан риваят. Биз Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан: "О Алланын элчиси, Алла Таала кантип салам айтууну үйрөттү. Эми биз сизге жана үй бүлөңүзгө кантип салават айтабыз" деп сурадык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама салайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамидун маджид. Аллахумма барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамидун маджид" деп айтасыңар. Маалымат булагы Бухари. Кыргызча котормосу. "О Алла, өз ырайымыңды Ибрахим алейхиссаламга жана анын үй бүлөсүнө түшүргөндөй, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жана анын үй бүлөсүнө да түшүр. Чындыгында мактоо жана улуулук сага гана таандык. О Алла, Ибрахим алейхиссаламга жана анын үй бүлөсүнө берекеңди түшүргөндөй, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жана анын үй бүлөсүнө берекеңди түшүр. Чындыгында мактоо жана улуулук сага гана таандык." Абу Хумайд Саиди радhiyallohu анху айтат: "Сахабалар: "О Алланын элчиси, сизге кантип салават айтабыз" деп сурашты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Аллахумма салли аля Мухаммадин ва азважихи ва зурриятихи, кама салайта аля али Ибрахим, ва барик аля Мухаммадин ва азважихи ва зурриятихи, кама баракта аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид" деп айткыла деди. Кыргызча мааниси: "О Алла, өз ырайымыңды Ибрахим алейхиссаламга жана анын үй бүлөсүнө түшүргөндөй, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жана анын үй бүлөсүнө да түшүр. Чындыгында мактоо жана улуулук сага гана таандык. О Алла, Ибрахим алейхиссаламга жана анын үй бүлөсүнө берекеңди түшүргөндөй, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жана анын үй бүлөсүнө берекеңди түшүр. Чындыгында мактоо жана улуулук сага гана таандык." Маалымат булагы Бухари. Абу Саид Худри радhiyallohu анху айтат: "Биз о Алланын элчиси, сизге салам айтышты үйрөндүк, а салаватты кантип айтабыз" деп сурадык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Аллахумма салли аля Мухаммадин
abdika ve rasulika qamas salate ala İbrahim'a ve barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed qama barakta ala İbrahim'a ve ala ali İbrahim'a. Kırgızça manisi: O Allah, öz ýuragymyňda İbrahim aleyhissalamga jana anyň üýbülesine düşürgönüňdöy, elçige, kuluňa Muhammed sallallahu aleyhi we sellemga jana anyň üýbülesine da düşür. Çyndygynda makto jana ululuk saga gana taandyk. O Allah, İbrahim aleyhissalamga jana anyň üýbülesine berekeňdi düşürgönüňdöy, Muhammed sallallahu aleyhi we sellemga jana anyň üýbülesine berekeňdi düşür. Çyndygynda makto jana ululuk saga gana taandyk dep aýtgyla dedi. Malumat bulagy Buhari. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan rivayat. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem aýtat: Kimdin salavatyny sobu çoň ölçögüç idiş menen tartulysy kuwandyrsa, al tömöndögi salavatty aýtsyn: Allahumma salli ala Muhammedin anabiyyi ve azwajihi ummahatil mu'mina ve zurriyatihi ve ahli baytihi qamas salat ala ali İbrahim'a innaka hamidun majid. Kırgızça goturması: O Allah, öz ıraymyňda İbrahim aleyhissalamga jana anyň üýbülesine düşürgönüňdöy, Muhammed sallallahu aleyhi we sellemga üýbülesine mumundardyň apalary bolgan aýaldaryna, urpaktaryna ıraymyňdy da düşür. Çyndygynda makto jana ululuk saga gana taandyk. Malumat bulagy Abu Dawud. Ruvayfi bin Sabit radhiyallahu anhudan rivayat. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem aýtat: Kim Muhammed sallallahu aleyhi we sellemga Allahumma anzilhul maqadal muqarraba indaka yavmal kıyamati dep salavat aýtsa, şapatym wajib bolat. Malumat bulagy Bazzar. Abu Zar radhiyallahu anhudan rivayat. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem aýtat: Allah taala aýtat: O pendem, sen maga talykbay ibadat kılıp keçirimdi ümit kıla berseň, sende kança günöň bolsa da men any geçirem. O pendem, egerde jer tolo günö kılıp oşondo da maga şerik koşpasaň, men seni jer tolo keşirimim menen geçirem. Başgaça aýtkanda toluk geçirem. Malumat bulagy Ahmad. Anas bin Malik radhiyallahu anhudan rivayat. Men Paýgambar sallallahu aleyhi we sellemde mындай dep aýtkanyny ukkamyn. Allah taala aýtat: O adam balası, sen maga talykbay duwa kılıp keçirimdi ümit kıla berseň, kança günöň bolsa da geçirem, göňülüme albaým. Başgaça aýtkanda, sen kança çoň günö kılsaň da any geçirүү maga kıyın emes. O adam balası, asmanga jeter günö jasap alyp da maga gaýrylyp menden geçirim surasaň geçirem, men üçin geçirүү kıyın turbaýt. Malumat bulagy Tirmizi. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan rivayat. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellemde mындай aýtkanyny ukdum: Egerde pende günö kılıp koyup anan ökünüp, o menin Robbim, geçir meni dese, Allah taala periştelerge aýtat: Menim bul pendem anyň günösün geçire turgan, jazalay turgan Robbisi bar ekenin bilebi? Men bul pendemdi geçirdim. Biraz wagt ötkөндөн keyin janagy pende dagı günö jasap koýot da, o menin Robbim, başga dagı günö jasap aldım, meni geçir deyt. Allah taala periştelerine, menin pendem anyň günösün geçire turgan, jazalay turgan Robbisi bar ekenin bilebi deyt. Men bul pendemdi geçirdim deyt. Anam pende Allah kalagan mezgilge derek günö kılbay jüröt da, anam bir günö jasap koýot. O Robbim, dagı başga günö kılıp koydum, meni geçir dese, Allah taala periştelerge aýtat: Menin pendem anyň günösün geçire turgan, jazalay turgan Robbisi bar ekenin bilebi? Ukkula, men bul pendemden 3 günösün teň geçirdim. Emne kalasa oşonu kılsın deyt. Başgaça aýtkanda, günö kılgandan keyin toba kılgandyn tobosy kabul boluberet degen mani. Malumat bulagy Buhari. Ummu Ismata Asiya radhiyallahu anhadan rivayat. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem aýtat: Qaysyl musulman günö kılsa, jazgyç perişte 3 saat oşol günönü jazbay gütüp durat. Başgaça aýtkanda, biraz toktop durat. Egerde oşol 3 saattyn içinde Allah'dan keçirim surasa, anda perişte al günö jönünde kabar berbeýt. Al üçin kıyamat günü azap dalbaýt. Malumat bulagy Hakim. Abu Umama radhiyallahu anhudan rivayat. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem aýtat: Çyndygynda sol tarapdagy perişte musulman pendenin günösün 6 saatga çeyin jazbay, kalemin götürüp durat. Günökür oşol pende eger günösüne ökünüp Allah'dan geçirim surap kalsa, al günö jazılbay galat. Eger ökünböy, geçirim da surabay koysa, bir günö jazılat. Malumat bulagy Tabarani. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan rivayat.
Пайgambar sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Pende egerde bir günö kılsa, anın jüregine bir kara tak payda bolat. Egerde oşol günösün taştap, Allah'a toba kılıp geçirim surasa, al kara tak getet, jüregi tazalanat. Egerde toba jana istigfar kılbay, kayra günö kıla berse, anın jüregindegi kara tak göbeyip olturup, çoğun kara takka aylanat. Bul kara taktı bul ayatda "Qalla balrona ala qulubihum ba qanu yakzibun." Kırgızça oturması. Jok, jasagan işleri sebepti alardın jüreklerin kara tak kaptap kalgan degen mani. Malumat bulağı Tirmizi. Abu Bakr Sıddık radhiyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Kim gününü 70 günü kılsa da istigfar, geçirim surap, toba kıla verse, al günü kılıuga köşörüp jatkan bolup esepdelbeyt." Malumat bulağı Abu Davud. Düşündürme. Günödön giyin ökünüp emi kılbayım dep bekem niyet kılıp keçirimge kabul bolgondan giyin da günö jasap alsa, geçirim suray berse kabul alına veret. Malumat bulağı Bazıl Maçhud. İbn Abbas radhiyallahu anhumadan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İstigfar, tobonu taştabay jürgen kişige Allah Taala arganday kıyınçılıktan çıkууga jol açat, arganday sarsanadan kutultat, al oylop kütbөгөн жерден aga rızkı veret." Malumat bulağı Abu Davud. Zubayr radhiyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Kimdi kıyamat günü amal depterinin kuandırganın jakşı görse, istigfardı, tobonu köp aytsın." Malumat bulağı Tabarani. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamat günü amal depterinde köp istigfar, toba tabılgan pendege suyunuştu kabar bolsun dedi. Malumat bulağı İbn Maja. Abu Zar radhiyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Allah Taala mınday deyt: O pendelerim, siler barıňar günü körsüňer, birok men saktagan gana pende taza bolat. Oşonduktan menden geçirim suragla. Men silerdi geçirem. Gimiňer menin geçirүү kudretimdi bilip geçirim surasa, men any geçirem. Men hidayat, tuura jol bergen kişiden başgaňardyň bary adaşuuda. Oşonduktan hidayatty, tuura joldu menden suragla. Tuura joldu men berem. Men bay kılgan adamdan başgaňardyň bary gedey. Menden suragla, silerge men rızkı berem. Eger tiriňer menen ölgöndörüňer, murdaňar menen giyinkileriňer, ösümdükler menen taştar, nymduňar jana kurgaňar, aýtor jaratylgan bardyk nerseler çogulup, maga ötö takwaçylyk kılgan pendedey bir deňgelde bolsoňarda, menin mülkümdi, padşaçylygymdy, çirkeydiň kanatynçalykdagy göbeyte albaýsyňar. Eger bardyňar aýabay günö körpendedey bir deňgelde bolsoňarda, menin mülkümdi, padşaçylygymdy, çirkeydiň kanatynçalykdagy azayta albaýsyňar. Eger tiriňer menen ölgöndörüňer, murdaňar menen giyinkileriňer, ösümdükler menen taştar, nymduňar jana kurgaňar, aýtor jaratylgan nerselerden ar biri kalagan nersesin surasa, menin mülkümden, padşaçylygymdan birö jarymyň deňizde bara jatyp, iňeni suwga salyp kayra alganda, suwdan eç nerse azaybagan deňgelçelik azayta albaýsyňar. Munun baryna sebep menin bereşendigim, ululugum. Eger bir nerse bergim gelse, söz aytıp koyuşum jetişdi. Eger bir nerse kalasam çındığında, men bol dep aytsam, al oşol zamat bolot. Malumat bulağı İbn Maja. Ubada bin Samit radhiyallahu anhu aytat: "Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde mınday dep aytkanyn uktum. Momun erkek jana momun ayal üçün geçirim suragan kişige Allah Taala oşol suragan ar bir momun erkek menen momun ayal üçün aga bir soop jazat." Malumat bulağı Tabarani. Baro bin Azib radhiyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Eki musulman jolukkanda Allah'a maktow aytyp keçirim surasa, eki öten geçirilet. Misalı Allah'a maktowlar bolsun, meni da sizi de geçirsin" degen sözlerdi aytsa. Malumat bulağı Abu Davud. Baro bin Azib radhiyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Bir kişinin tösü, tamagaş, azıktary menen kurgak çölde jibin süýrep andan kaçıp getse, anan anı gereli geçke dere tamaksız, suusuz kakşıgan en talada çalıgıp çarçap izlep jürüp, daraktın jandan ötüp baratıp, jibin daraka ilip algan tösün taap alsa, anın kuançyn kim aytyp bere alat? Kuanyçy gançalyk bolat?" Sahabalar
ал аябай катуу кубанат дешти. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Уккула, Аллага ант, Алла Таала пендесинин тообосуна, жоголгон төсүн тапкан кишиден да катуу сүйүнөт" деди. Маалымат булагы Муслим. Анас разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Кимдир бир өңөр чөлдө баратып, төсү азык суу салынган куржун менен качып кетсе, ал төсүн издеп жүрүп аябай чалыгып, үмүтү үзүлүп, дарактын көлөкөсүнө барып жыгылса, көзүн ачса, төсү алдында турса, тура калып, төөнүн жүгөнүн кармай салып: 'О Алла, сен менин пендемсиң, а мен сенин Роббиңмин' деп сүйүнгөндөн, ката айткан пенденин кубанычынан Алла Таала пенденин тообосунан болгон кубанычы күчтүү." Маалымат булагы Муслим. Абдулла разияллаху анху айтат: "Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтып жатканын уктум: Кимдир бирөө кооптуу чөлдө төсүнө минип баратып, бир жерге түшүп эс алса, ойгонсо эле суу азык түлүгү жүктөлгөн төсү кетип калса, аны издеп жүрүп чарчап чаңкап, жанагы жаткан жериме барайында, ажалым келгиче уктайын деп, ошол жерге барып, башына колун коюп уктаса, бир маалда көзүн ачса, маңдайында суу азыгы өңөрүлгөн төсү турса, канчалык кубанат. Алла Таала пендесинин тообосунан төсүн таап алган пендеден да катуу кубанат." Маалымат булагы Муслим. Абу Муса разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Чындыгында күндүзү кылган күнөөсүнө пенде тобо кылабы деп, Алла Таала түндөсү ырайым колун жаят. Ал эми түндөсү күнөө кылгандар тобо кылар бекен деп, күндүзү ырайым колун жаят. Бул нерсе күн батыштан чыккан мезгилге чейин улана берет. Ошол мезгилден кийин тобо кабыл болбойт." Маалымат булагы Муслим. Саффан бин Ассал радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Алла Таала батышта бир тобо эшигин курган. Анын туурасы 70 жылдык жол, узундугун сураба. Күн батыштан чыккан мезгилге чейин жабылбайт. Күн батыштан чыкканда кыямат жакын болот. Тобо кабыл болбойт." Маалымат булагы Тирмизи. Ибн Умар разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Алла Таала тобону пенденин жаны кекиртекке келгенге чейин кабыл кыла берет." Маалымат булагы Тирмизи. Түшүндүрмө: Пенденин жаны денесинен чыгып жатканда кекиртектен кыркыраган үн чыгат. Пенде жашоодон үмүт үзүп, өлүшүнө ишенет. Бул акыркы белги. Андан кийин пенде тобо кылса же ыйман келтирсе да кабыл болбойт. Абдулла бин Амр разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ким өлөрүнөн бир жыл мурда же бир ай, же бир жума, же бир күн, же бир саат, же төөнүн сүтүн бир жолу саап, экинчи жолу саагандын аралыгындай убакта да тобо кылса, кабыл болот." Маалымат булагы Хаким. Абдулла ибн Масуд разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ким бир ката же бир күнөө кылып коюп, анан өкүнсө, ага кечирим болот." Маалымат булагы Байхакки. Анас разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ар бир адам баласы ката кетирүүчү болот. Ката кетирүүчүлөрдүн жакшылары тобо кылуучулары." Маалымат булагы Тирмизи. Жабир бин Абдулла разияллаху анху айтат: "Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айтканын уктум. Чындыгында адамдын бактысы анын узак өмүр сүргөнү жана ага Алла Тааланын өзүнө кайрылууга мүмкүнчүлүк бергени." Маалымат булагы Хаким. Агар разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Эй адамдар, Аллага тобо кылгыла. Аллага мен бир күндө 100 жолу тобо кылам" деди. Маалымат булагы Муслим. Ибн Зубайр разияллаху анху айтат: "О адамдар, албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: Эгер адам баласы толо алтын бар бир коктуну алса, экинчисин сөзсүз каалайт, а экинчисин алганда үчүнчүсүн каалайт, адам баласынын курсагын кабырдын топурагы гана тойгузат. Башкача айтканда, мүрзөнүн топурагына барганда каалоосу токтойт. Тобо кылып кайрылган пендеге гана Алла Таала ырайым кылат. Башкача айтканда, дүйнөдөн Алла тарапка жүзүн бургандын жүрөгүнө тынчтык салат, дүйнөгө болгон ач көздүктөн сактайт." Маалымат булагы Бухари. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ким бул дуаны окуса, сөзсүз кечирилет, ал эмес согуш майданынан качса дагы."
Astaghfirullahallazi la ilaha illa huval hayyul qayyum ve atubu ilayhi. Kırgızca manisi: men jalgız Allah'dan geçirim surayım, al tirүү bardyk nerseni turguzuuçu ağa gana tövbe kılam. Malumat bulağı Abu Davud. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu aytat: bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip ökünüp, "Ey menin günölerim" dep 2-3 jolu aytdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sen bul duanı oku. Allahumma mahfiratuka awsa'un bin zunnubi ve rahmatuka arja'a indi min amali. Kırgızca manisi: o Allah, senin ıraymın menin günölerimden genen, oşonda ele özümdün amaldarıma garaganda senin ıraymına görök ümittömün. Al kişi uşul duanı okudu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dağı bir jol oku dedi. Al dağı okudu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dağı oku dedi. Al 3-nji jol okudu. Anam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, tur, Allah Taala senin günöleringdi geçirdi dedi. Malumat bulağı Hakim. Salma radhiyallahu anha, o Allah'ın elçisi, maga bir kelime öğretiniz, al uzun bolbosun dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 10 jolu Allahu Ekber desen Allah Taala bul men üçün deyt. 10 jolu Subhanallah desen Allah Taala bul men üçün deyt. Anan Allahümmagfirli, Allah meni geçir desen Allah Taala men seni geçirdim deyt. Oşentip bunu 10 jolu aytsan Allah Taala da men seni geçirdim dep 10 jolu qaytalayt dedi. Malumat bulağı Tabarani. Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu aytat: bir beduin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip, maga men daima aytıp jüre turgan kelime öğretiniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, la ilaha illallahu vahdahu la şerike lahu, Allahu ekber kabiran ve elhamdülillahi kasiran ve subhanallahi rabbil alamin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azil hakim. Kırgızca manisi: Allah'dan başka sıyınuğa tatık zat jok, al jalgız şerigi jok, öte uluk, Allah'a maktolar bolsun, al bardyk kemçilikten taza, bardyk alamdy tarbiyalooçu, günödön saktanууga, jakşylyk kılууga mümkünçülükdü Allah gana beret, al күçtүү jana danışman dedi. Al kişi, bul kelimeler Rabbim üçün, men üçün emne var dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: Allahümmagfirli, varhamni, vagdini, varzukni. Kırgızca manisi: Allah meni geçir, ırayım kıl, meni tuğra jolga sal, maga ırıskı ver, meni salamat kıl dedi. Dağı bir rivayatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bul kelimeler senin düýnü ahiretingden jakşylygyn toptoýt degen. Malumat bulağı Muslim. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu aytat: men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de manjalary menen tasbih tartkanyn gördüm. Malumat bulağı Tirmizi.